Lapangan 7.30. Oh, tiketnya di belakang. Ya, komisi depan terminal ya, Pak. Tiga. Oh, dibayar ya? Di garasi Sumber Jaya Ciamis ya. Ciamis, ya. Mari, Pak. Kali puncak.
kali gitu lah. Kali. Ini pengasah bu. Tuh ayat tuh kosong hiji. Air kosong pengasah. Suruh berarti ini halangan kalinya ibu buka kupat. Simpen mah. Kali cane rutulkeun paling gede. Kalau sorgan gitu ya, jangan bu. Oh, keras. Mau turun sorgan mah. Aman dong. Oh, kan. Hah? Oh, mau makan. Oh. Iya. Oh. Oh, pengar air kosong. Pengar. Nanya. Sate hidang-hidang. Deu macet bae naik lebaran. Separah, macet parah. Lebaran kemarin mah 2 hari di lebaran teh udah macet ieu. Kalau di Bregen apa? Mang di Masjid NU nanya sebelah kiri Oh, gitu. iya. Mana eta? Mohon rest area Masjid NU. Lebaran teh koe naon jadi teh? Sono. Oh, jadi Senin apa Minggu? Senin Selasa ya. Dia Gimana kiri payun? Bahas apa? Atas aya. Saya. Ya nun Mang. Nalongkrong. Hah? Dari ngampe. Acap. Mohon. Dede hoyong kolak ya. Ya, kayaknya dijemput nih. Assalamualaikum. Baik. Umi karek ieu tadi nggak sabar. Langsung jalan. anak tiri. Neneng dia. Sok itu si Nuneng mah. Kunaon deh? Angkat sok ya. Kamu